بسم الله الرحمن الرحيم Eng şefqatlik, eng mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. إنا أنزلناه في ليلة القدر Biz Kur'an'ı hakikaten Kadir keçisinde nazil kıldık. وما أدراك ما ليلة القدر Kadir keçisinin nima ekanligini bilemsen, ليلة القدر خير من ألف شهر Kadir keçisi şeref ve fazilette 1000 aydan artıqdır. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر Periştiler ve Cibril şu keçide Rabbinin emri bilen ziminga Allah takdir kıygan barlıq iş üçün düşüdü. سلام هي حتى مطلع الفجر Şu keçe tan yoruğanğa kadar bütünley tinç amallıqdan ibarettir.